Ating motor nga may ganda rin. Uy, lakay! Nya may at. Uy! O apay. Awang pantikon. Nya may atan bagit iran raramit nga kwa. Kadigdigos ko pay. Awan nga kapantik nga kanina pantoy. Malimin tatamli baga nga mong pantim. Nga orasin ni. Nagadayo. Kanya ko man lumalimin. Adayo di sentro bakit? Marabyan ta baka dapay karpyo. Ngayon ko mga masapsapat at narimahan ko na ito nita kwa. Ata Mitiki na islaw mo nga tao kan. malimin tatamli baga nga mong pantim. Punta ka nga mo. Awatan nga talaga. Parmi nga kwa ata utik mo. Amok nga daan, nagiging pantim mo, nadubot-bot na ni Sor nga, kwa daming sapsapam ko mga imbaga. Dam ko madatin ata tinarimahan ko atoy, o sapsapa talapan di sentro. Nyagit tamlay baga malimin. Guston. Sobra tiki na islaw nga tao. Malimin na sa muli. Katungkong nga may ato yun. Naman na makarik namin tinin. Ki malim nga Rudy, di sinakay ni tamlay baga kong pantim. Kadigdigos ko. Nakatapi sakpay. Awan pantik. Api ka sa tila-tila imbagbagan. So apit at tamlay baga nga Rud na malimin. Makaawat nga talaga ato nga tao. Ang sapsapam ko maa. Hindi na. Papa, adong ubraik ni sa kamong pagsakayan tani. Sa perdi. Sa perdi ati motor, kasano nga makapanday sentro, gumatang di pantim tata. Kina-islow na ating nga taon. Ngayon, pagsakayan ta nga, kaya perdi mit, ngayon sapsapam ko mga imbaga nga mong pantim. Di, kuhan, sapsapak nga tinarimaan. Di ta ka man lang nginin nga tila-tila ibagbaga mo. Bigat mo makaintindihan eh. Nag-islaw ka nga talaga. Sobra. Tam na ibaga nga yun, sapsapam ko mga imbaga nga mong pantim at ako. Narimaan ko ato yun nga, nasafa. Nyamit di ata nga ako. Ay, pumanaw akon. Ay, panasin bagay, namit panawan. Pumanaw akon. Nyapay nga tikadwak ditoy. Kasano ki, kwa? Nyamit tinang kapamanpanaw, bakit? Naman, gagaman na. Pumanaw ako na. Ibang karkari mi dingag kuyog ta iti kwa. Rigat kinam elata nyamit asang bakit. Apay ngay pangawan na mitinin. Panawan ta kanta, nagrigat kamit nga tumupad ti pangakom. Nyapay ti sir victim nga numemay sa akon. Pagpangapangako ka nga, anak nga paglablabain. Kinupad kumit amin jaji bakit. O, anak paglablabain nga agpaiso. O ano nga paglablabay nang takapay paglulod Wala, anak aglablaba nga agpaiso, tawan ti sabon. Ano santa palang Nga, bakit? milaunay atan. Ano santa Bagam nga anak paglulutwin. Anak nga agpaiso nga paglulutwin. Tawan miti saang. Ki agan alos ta palang Kaya abag. nyarti ka na matay ka ta nga si mumulaga. Importante aki naragsak ta nga Ay, duwa. madi. Nyati ko kaim nga kasta nga tumuptupad kami ti ko angin. Puro mit ko at kumana wala kan. Importante bakit naragsak ta nga Ay, duwa. madi. Yung bagno kwa tanagalisto ka. No, Lumangiyala na partak ka. ala nga. Ano agbir trabaho tan. Kiurahin ta. Ultimo paginaw ko nga sabon o anin. Kidan Anak pagininawin nga paisungin mamang ngarti usarin nga sabon. Kano nga ginawa? kidan tulat ta trabaho ka bakit aguray ka nakanakan panawan. Saan nga balin pumanaw ako. Kung tulat ta dini trabaho sumangpit tulat tamit deta. Bisinin na mi gayam. Tamukit ko. Agpaisungahan nak nga paglupin ata. O mi gati saang. Pangalaan na ta lang nagbiyagat ti pamnoren ta kang kadkadwan mo kasta. Ay hana bakit? Awan kadkadwak tuin anya pa nga serbid. Dula amin yung mong panawan ta kan Pagadinak paglablabain nagpaiso atak ba. Natupad mi tahanak nga paglablabain. Ta awan ngarti sabon. Paglutwin nak. Imbagam idi nga nak paglutwin. Kiwing pa iso Natupad mit aja nak nga paglutwin. Ngem. O mit ti maisaang. So nga ha? Ay nga bakit? Hanggang pumanpanaw. Ay hanggang pumanpanaw. Aan? Atalang ti pagragsakam lang tayo mangyana da. Batam atabag ko. Batam atabag ko. Ngamit ti. Nya pa nga di asawak tatan.